pirthe ben kang tui nai railway bridge kona det long do chini ma lake ni tum India long sidu kona lo do Jammu Kashmir long patumi hetlang ni tum Prime Minister Narendra Modi flag off ba inaugurate kuri laso a bridge pan de anke laso bridge ko anlo ding ko anlo kang tui lapen kupipi hormulo dak use steels ma kupipi hormu ma use lapen kupia le lo do pomuni tum phala so bridge samar pen lapen koso adim pen koso diman lo konat adim ano laso a bridge ang song pen damun muni tum chelat uni la hailam tanang thani lapen ko ana tangka pen lo ke islam ke laso a bridge phane kar bi pen son lo bo dolong bu pudi asi ni mix pen sining je pode kar bi ingne sathima dhok kar bi lam incomplete po dhok railway pulote railway ke kar bi pen ka bi ka prekali marasi mix pon ang kok po asi I know nitum kar bi tum na no ne anutin te educated lo anutin te english lam thek la pen buji thekali marasi ni sab so mix pon jai pode asi la so phrang ni la so bridge hedi paklang pode mane ko son ma ke theklong lang tha दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। Heklong alu di la hello pirthe ben kang tui nai a railway bridge lo de la ke semar ke Jammu Kashmir along Jammu Kashmir chenap puise aroi do chenap aroi thaksi la so bridge pan ke semar ke la ke pirthe ben kang tui nai bridge lo lason akang tui nai railway bridge pirthe long na hok a det long tabi like first time no to India long la pen this is a milestone chinlo boni to India has achieved a big milestone by constructing world's highest railway bridge and that is located in where Jammu and Kashmir de enke laso a bridge kiding ko ano kona pen kona ano dam un purute Udhampur to Srinagar Jammu Kashmir capital or chini lo bodi hala dak pen hadak connect phansi sama laso bridge galipur te laso phrang siksa ko munitum daw na ha ekdom inglong se mati Jammu Kashmir Pakistan adung her lo de enke laso bridge di atutel aleng jong silang dam pulote pakang tui kwan mala tanang than pe aleng pang jong silang dam mute 119 kilometers ki ding de la so bridge semar ke selam hai la pen akang tui aber penang song ang tui pulote height hai 359 meters mane Paris long nitum Eiffel Tower pu arjulong lo buda paklang Eiffel Tower la pirthelong che thang pik de la penta 35 meters in tui mulang la so bridge la ni tum India long do ining da rong mi ni tum India long pirthe ben ang tui nai railway bridge do di la pen la so bridge long hedi bomb pen ta pang bob ni athema langoi Kashmir pen Pakistan ke ekdom chete bokher enki che abwer ekdom rak drone la he do vera chuhelang pahelgama phila operation sindura pita ke che ap arong do chindu bo enke jongsi terrorist tum hela lo sor tum jongsi Pakistani tum jongsi la so bridge pen pahino dagi ba up rai ba bom paklu bo pang bob rai lason matha busida pang bobun e because this bridge is blast free chini lo blast free mane blast proof paching ha mane bom bena pang bobun e lason ke semar ke la so bridge pan ke semar phan ko anlo munit dang chini ma 200 laborers lapen kamiklem tume 300 engineers tumsi ke salam la so bridge pan ke mantu pen lo salam pulote la so bridge pan ke ene ke pangchen commission ke 31st of August 2013 pen lo de enke hala sut pen samar aninkan dupik lo samar enke 2017 aninkanan bang ke foundation aber la hai tanglo enke non patumi an bang totally engtom tang lapen non train da suli wai lo da lang mi pik hangjang pirthe ban gang tuinai enke la so bridge pan salam pan ko an atang kalo nang pulote 46,000 crore अथवा 46,000 crore pensi laso a bridge laso dolong phan ke selam de enke laso bridge long hadi ekdom ing sampik ne Jammu Kashmir ing sampik chini logedi kang samadim enke apple hai do famous Jammu Kashmir is famous for apple hala hai lo apple se ni tunda ke chuchu athema ni tung puge apple production ave kalima sadak pensi bang se amala dekha di la so bridge ke semar ekdom mipik hangjang semar mane ekdom research kori pam mepen bangsuri ke thom
engineers tung che rap si sema ke salam ning thani lo ke di engke di ladak hai even ing sam pikuta suliun mane -20 degree minus de non nitum non ni dobam hut kwan non temperature puru de non 28-29 degree celsius ni non ke do dim lo hadak -20 degree celsius anta thang the ekdom aram se suliun aswang song pen train na pu pachat pik pen solayun la so dim long 272 km speed pen ta solayun train an ki mix samar inke bom pen pakistan tum ning hang jong se ning hang ba alang tum aning kang pen ba kelang selet pen kelang un e pen dak bom missile ba klo pen bang bob dai vis ta pang bob ni an kang tang ke pang bob ni blast proof pu komala pu ke koson lo chini ke pulote ni tum india long DRDO pudo a full form ke defense research development organization mane ala inse ministry do nang tum chini dewan ministry phane kar bi pene song ne pui kar ministry pu abe kar bi pene ama mix nang ko oktilo si di ama lasu organization pilo claim so DRDO tum ni tum india long hille ke samar la misale samar bomb la samar mare lagi salam lam nalo salam lam ba mal salam lam pulote DRDO tum se salam lam de inke la tum test elo mane advance test lo tum mane bomb pen bang bob un maun ema hang ton test lablo inke theglong lo lage blast proof bang bob ni pan ke mi lang mi pik mane jong sidak jidam lo pulote lang mi pik hang jangi ekdom ang song pen di ni non dam bom lo ekdom video se samar buste salam buzde ni non dam bom lo pir thelong kang tuinai a bridge long dam bom lo lang mi pik ang song pen ekdom lang mi pik hang jang ke tourist tum da wang bang do pik po jidam bang do pojong se dami pulote lada ka dami nangi bang ke Srinagar pen Udhampur pu railway station do so adak long swangbong che la thu theglong la pen la pu pen Udhampur pen Srinagar ke damuta theglong la so bridge phan lang mi pik hang jang tourist tum da dam bang do pigi inke tourist phan pen lo semar ke semar kopi kam lo selam pro the di mane a benefits pipi lo long pani tum pipi ale lo long pakhadak la so bridge ke semar an tangka 46000 crore ni tuma sarkar ni tum India government kopi kam lo tangka wardam enele wardam ali a reason do pi reason ang than po reason bang ke langoi hadak ke disturb area de ekdam Pakistan border dungma inke hadak armed forces army puno CRPF puno ba BSF puno paramilitary forces ang tondumhan thala pula pui pon sung hoi tia thema inglong se mati to war ke kang ekdam inglong chin no la son mati jong si train dolo polote train pen ek phong we ding pik train chini lo gan tin adi ek phong wet pon ong o pon uni inke la phansi strategy main ke la phan moche dan lo polote nitum armed forces supply pa hille sele pen bomb som supply phane la phan number 1 eke second bang ke economic growth phantalo inke connectivity hala dak munitum communication problem do communication mane ke chehelat hai शिक्षा को इंग्लोंग लो मती अपोर नंग उ इंग्लोंग एकदम अधक हारलोंग ने क्लो दो बलांग ता दो इनके सो अरो कुनारो लोंग से मार पुलते चेनाप पुसी अरोय दो हदा ला सो थाक से समार इनके तक आरवेल हाजंग हाते शिक्षा को लसी अपोर नंग पिक पिक ला पुपेन ला पुगे ता उधमपुर पेन ला पु श्रीनगर अन के लेंग ता लसी ला अपोर पा कम फाने अपोर to reduce the travel time travel duration है कम fancy la so bridge samar de inke economic phantalo growth phantalo trade la bepar la hai phane atema nitum chini lo bamta ninjelo apple la hai production hadak to big la pen kapre fruits do dry fruits pen jeng nok la hai hala hai hormu la punang supply la hai phana pornang oba siksa ko la sinon bangke economic growth in trade relation hin ba trade sector hin ta joy chat po atema hormu sormu apple bunoi jat no he nang pothai la hai Kashmiri sol choy pi pen cheng no halak se mar pik non la puta wang ma Kashmiri sol hayar jurong le bini mane alo sotum mang se lang bom pulte di la si la hayar mu ta la pu they can be able to transport fruits and all those clothes and all to the other parts of India easily they can be able to transport all those things goods products la hai la pu nang transfer phan ba nang jor phan import export phan lahai phanta ke nam ki jor phanta joyopo lalo pulote monitum income ta ongpo hada income dolo ba nutinta plang soilo pulote economic growth ta dopo tangkam ho ongpo halasu union territory lo state kalidei Jammu Kashmir union territory pu enke hala dak jong si plang lo pulote nitum India sarkar tum tangka longpo India sarkar ta plang pokalima asi lahai joini pensi lahai phansi laso bridge ka selam de bujilo ke dilan ekdom clear lo budi ni ekdom simple
lampeni ekdam ni mithang un pensi ne pa bujai phansi bor ilo bujilo pusine mathala jong si buji je pusita mane ne phan comment nar juta me pini buji der pulte de lapeni si ekki menai lampilo chini ma ladakh hedi 28,660 metric tons kuson lapo steels hai ladakh la so bridge ke selam phan hai kuson lapo la steels phan hai karbi peni pini steels pusi pudi rod la hai nitum india made in india product sang si mane kaprek a der pen ke nam pen lege banari la hai hormu nitum india long se semar hormu si haladak ki use hal hai hormu pen si ke selam la so bridge hai la sonju made in india products inke jongsi la so bridge long nitum dam pulu thedi tak ene la so bridge long lengle frank 36 tunnels long in 994 more than 994s pine koson abo bridge hai small bridges ta long hadak la lengle frank ke hadak leng te ba di ni dami pu sema thala da ke peju pen hadak dam lo pulote ni video selam pa ni da ni travel o se mo dam lo pulote ni paklang pe de non bang sapsang than phrui le pir theben gang tuinai railway bridge ko nalo do ja tang than lo nang than phrui lo buji lo pu se ne ma thala di la si buji lo bodi buji ma buji mani phan comment lo tok rang than no de la pen la son video ke lang ji phan karbi content pu phan subscribe no la pen facebook long lang bom pu facebook long ta karbi content pu page do hadak subscribe noi ne karbi rat phan ni karbi audience phan ni separate isi selam bom lonon video se kang pu pondo ki create tang do karbi content pu page ta la pen youtube long ta non la nang litum lang bom youtube long ta lang bom pulute tak subscribe option theklo tak subscribe lo pulute ali bangke pir thelam sini pon pu non ni tum karbing long to maximum tum aso chitso district long specific isi regional lam si chini choti ni tum north east lam chini assam lam chini ne state lam chini ne north east india lam chini ne india lam chini ne pir thelam jata chini ne jong si chini lo bote smart chat po ever chat po rich chat po ni tum karbi rat tum ta gali malasi ne ma thalo nijir podum ta pu selam lam ni go pu mane ne ke hindi pen samar mar de masi lasin nangli tum phansi just because of you nang tum phan ni karbi rat phansi samar chode ni mi thang phane ji selam ar so channel this channel karbi content hai pudam pulote I have dedicated to all my karbi audience so support nang pino this subscribe no jano like no share no unte di like share pen tangka dam de nang litum ta la pen tangka long oi puta ma thane long pusita nitum karbi ar leng si loing ke karbi municipal nitum karbi no si karbi no si dui ke neta kalima asi positive ma thano di la pen pine aputhak video salam ni comment long tok rani phang that noi ni la so puthak video samar poni no next video bani Russia pen Ukraine ron chedan bom non ar julong lo minita thok ni phan comment ne pi bang da du sala so video samar thapu asi la hini update hai Russia pen Ukraine war mane ron ke chedan hai ar jiding lo so puthak ni samar wani pusi pu pena lom asi che tong thone kapre ka video long de ningji bom de der bom pu so till then take care bye bye.